signal, ako je... Jeste to napravili? Ne. Napravili? Da. Uzeti tranzistor BT161. Ali ima drugi. Što ovdje piše? Branka. On ne kaže, ali... Jedna iznad. Kod broja 15. Broj 15 i to je to. Da vidim. Nema ti si skrivio te nošte, to nije dobro. Treba biti ispravljeno. Ovako nasljeđu. Da vidim. Ovo je, ali nije ovo 15. 15 je ovo, iznad broja 15 sam rekao. Znači, to je jednostavnije. Znači, lakše je tražiti na pločici ako je broj 15.